tum thir tu te in za vai che bai ve kule tum kar chung long ta je ska te tang la sa zo te he lo thir rawang u oi le ro re ling khom pui ve nga na nei ani SCDP phase 2 kal pui dan tur chung chang ai tu in thut khom nei ani Mizoram Open Karom Championship a pu FC London puya chan mari rong tai le ko puyan champion Kol Petharen chem chung chang zer tir na hun han ani Inter District Junior Boys Under 17 Football Champion talung pui na hun han ani Matthew Sarl din puya kania tuna chan chen kim chang zo kin Wele ro reling khom vai nga na nei ani yang ngai association ro reling khom vai nga na chasir tom ne khan long kla college fe ho la nei ani ro reling khom me puya ro thanga vice president central wele chong kai shwayen general secretary report la sub committee sang report ngai tha kania tin kum kalta chunga wele member boral te sun hun nei nin advisor pusti je thanlian tong try sakna ani wele ro reling khom vai nga na hen jen da lu jing alang sa zo te chu Central Wale Trump po say chun sang te lai ku jing ngai hlut lo ber luk la kut war so ka man ni theina tura malak le LDC calendar ate ani theina tura malak te LDC huam chung environment hum ha chung chang malak na te pa ka notice te dang in ADC thunei nan na yang te LDC na nei ve theina tura malak ni ro sa ti te chu anthung ei tu alang sa zwal te ania e huna yan pu tat luna chen sa advisor chuan Central Wale website lang za na nei vok Wala general conference sang ne som ne pa ne ro le kumin ro ling khom in kara Central Wale sum mu zong zong e cheng noi som thum sin ko sang ka za ko som ko paru ane wala ro ling khom report ala ne dan chuan wale kumpon bo zu ne chaktura dak reduction squad DRS din ne chongen rilon man to za the number 4 hong som panga ne in international market de tang chuan cheng vai be chakhat le noi nga hu ni in gangza ke ze ko le zu local phone zali som nen man to a rilon man kai no ya mi hringan man za the za som riat nin mi pa za som rup pahni le me che som paria tan nia eng rui lo kai no yan man te hian nun kong dik an zo the na tan tin ho ma mi som li paru la district zela ta dalu an ni bok anem tun din muna wele member zong zong hi passing tum sang lu zanga som le nin me che sing ka sang ko zariat som ni an vain mi singa sang lu za thum som lu ganam me ka branch wele hi za som panga min saphe quarters wele pasari nam poka group wele pasari joint wele pahni anom mek ani SCDP phase 2 kalpui dang tur chung chang ai tuin thut khom nei ani Longka district level socio economic development policy SCDP committee chu additional deputy commissioner who Abraham Berzi khiti hovin to thon ne kan Longka district conference hola family oriented SCDP phase 2 kalpui dang tur chung chang ai tuin an thu khom Chairman pu Abraham Berzi khiti chu member kal khom talom na thu soin Longka district chunga hoting taka SCDP kalpui ni theina no luk ta ngai tun seng turin member ta chu asoma SCDP line department ta chu waya beneficiary te thei top chopui tur cha in beneficiary ta kai soi level zoi ko nga thunem ngai chu le zwal turin na cha ane member secretary P Marilyn was the khum thangi project director DRDO chuan Longka district chunga SCDP phase 1 din mun report pe in Mars di som ni pasari sa ni som ni patuma SCDP executive board chu khom tu chuak tlang pui tar langa SCDP board in rom bana siam sa zu zem halak dan tu sang soi ho ni in family oriented SCDP phase 2 kal pui dan tu ro hun birwa mante phase 1 noya malak chon som dan tu le phase 1 na beneficiary te di thalo man incentive pek tu ratana ending na kal pui dan tu te village level SCDP committee atanga thulu cheng kata chu he thut khoma hian soi ho ani family oriented SCDP phase 1 a helong ka district chunga department sang pariat agriculture AHN VT commerce and industries fisheries horticulture land resources soil and water conservation sericulture and urban development and poverty elevation department of noya SCDP beneficiary sangli zanga noma eng department sang trade sang a beneficiary te nena hian SCDP tron point first installment cheng sing ni sanga cha pek fel vek to ania second installment cheng sing ni sanga po pek chole mek nin beneficiary tam zo ken an dong to ani Roman Danson family oriented SCDP phase 2 again beneficiary sing ruk dang thana ne le dona
จนปุ้ยน่ะสุ่มเสียงเดินตัวรวมมันช่วย installment นี่บอกกินแตกชัวร์เลยตัวมันเนี่ยจุดก็มาเห็น SCTP Phase 2ตานะหุ่นบีรวมมันซาจูลงกลาย district ช่วงกัลปุ้ยด่านตัวสวยเฮาเนี่ย village level SCTP committee และ district level committee Phase 2 beneficiary list อันเทลูไทยหุ่นตัวเบรรวมมันนี่สมทุ่งทะเลสานนี่สมนี่ปฐมเนี่ยลาย CIDC เรียบยิกตัน CIDC ถนอมโดนวางให้หุ่นไปเทียมชูถ้าขัดเซลโปใส่สักนี่เสียทีนี้เฟซจนปุยน่ะสมเหตุการณ์ที่สมทุ่มรันมาเองสแกนอินสตอลเมนต์เนี่ยเป็นหลักมันเวกตัวรัวมันอันนี้มิโซรัมโอเปนกรมแชมเปี้ยนศึกษาเนี่ยสมเหตุปฐุมแมนซอบุษาปุยเอฟซีลอนนุนปุยลงตายแล้วก็ปุยแชมเปี้ยนตุ่มก่อนในหลายเนี่ยจังหวัดตอมนี่ก็มิโซรัมโอเปนแรงกิ้งกรมแชมเปี้ยนศึกษาเนี่ยสมเหตุปฐุมจังหวัดเนี่ยสมเหตุปลีเสียชีพมันในโซตากาปุยเอฟซีลอนนุนปุยลงตายชานมาริเล่อากปุยเอฟซีลอมอยลงเลยแต่ชูดอบุสินยันหัวงานแชมเปี้ยนมิโซรัมเซสปอสคาวซิลบุลตัวมิโซรัมกรมเสียส่วนและเซอร์ชิฟดิสตริกกรมเสียส่วนที่ตรงกับบัวสินเนลนะเฮียอิโซลกับปุยปอนะมิโซรัมโอเปนแรงกิ้งกรมแชมเปี้ยนสิบบัวเสียอันนี้ไว้ขัดนะอันนี้ลงกลายตรงเอ็มเพลเยอร์สปารุกอันเฟสวอกทยาปุยเอฟซีลนุนปุยเมนซิงเกิลสักควอเตอร์ไฟแนลทั้งอินแม่ซอบุษาเห็นแชมเปี้ยนอันนี้ปุยเอฟซีลนุนปุยฮิโกมินมาร์ติสอมปารุกอัจฉริยสอมเปรียดอิงการชิมเบียกรมโอเปนแชมเปี้ยนสิบสามเนี่ยสมเหตุปฐุมลุงเล็กเขลโซตากาเมนซิงเกิลสักแชมเปี้ยนเนี่ยทีนแมนซอบุษารันเนอร์สับปนิบอกปุยเอฟซีลนุนปุยจุ่มหาเส้นมิโซรัมแชมเปี้ยนเนี่ยตัวเองซิงเกิลสักจุ่มเนี่ยและดอบุษาจุ่มทุ่มมาแล้วแชมเปี้ยนต่ออันนี้กอลเปทารินเชมจงใจน์จะเตียนหุ่นมันอันนี้ State Designated Agency for Energy Conservation Electrical Inspectorate PNE Department Mizoram Buasa in Nilani Khan GRHSS Hola Masaber Neturin Implementation of Energy Efficiency Activities in Government Institute Retrofittings of Inefficient Luminaries State Hunman Anim Ewan Pujel Sounds Wala JEPNE Department Aizol Chung Kai Shuain Puvan Sanglin Project Coordinator PNE Department Aizol Chuan Powaran Chem Chung Chang Soin Cover Chang Chom Mek Zela Por Mo Na Sang Chau Zela Powaran Chem Hiti Mak Mo Ni To Ni Tia Kan Am Lo Muna Bal Fle Tib Lai Te Tiang Lo Tu Le Om Snei Ta Kam Mang Turin Kal Khom Ta Cha Tin In Le Lawa Bal Kan Chita Te Wat Niam Lam Zel Mang Turin Na Cha Bok Anim Ewan Engineer Aro Moya Chief Electrical Inspector PNI is also to Soina Nebukin GRHSS Man to Rian Power Mang Klem Chi Ceiling Fan Som Ni Tube Light Som Ni LED Bulb Som Li Baka Zero Light Laser Tier 2 Tabaka Toktukal Kom Song Song Ten Hena Hian Bal Flan Trap and Nebok Ewan Man Na Hian Pu VL Phil Pham Kima Principal GRHSS Long Tai Chuan Mizoram School Tam Tak Zenga GRHSS Long Tai Than Ni Chu Lo Mati Tu Soin Pun Bo Sai Tu Ten Hena Hian GRHSS Long Tai Mingin Long Tu Soin Na Tu Ziak Alan Hal Anim Power and Electricity Department Mizoram in Zirna School Ahmalang Na Kol Petaran Chem Le Omzne Zoka Man Akal Puina Hian Mizoram Masaber Ni Turin GRHSS Long Tai Hithan Anim Lâu này là mặt tuần lại việc của nó trăng càng man trong cái này thời đại giờ tiền hồn man anh em nên là những han lâu này là mặt tuần lại việc của nó trăng càng man trong cái này thời đại giờ tiền nó chọn hụt cái việc kia hồn man anh em để hôm nay hiện ICR NCIPM New Delhi trong in mithiam big tan giờ tiền anh pe anh em in giờ tiền nó hồn cái rồi tôi long cái district cái việc cái hết senior scientist Dr. Steel Alpha Komatsuan tuần lại thiểm nó mang lâu này là mà son rất là trùn là cái tiếng hồn bơi một tác số cao lại bơi nó bỏ sẽ sắc cho lòng mà tiệt thua soya Principal Scientist Dr. Mukesh Segala Chuan lâu này tu các công tên là har sát na sukyang turin internet mobile phone WhatsApp TV le chan chin bu tam hang trong kai tu ra chain long kai district project kalpuyan tum thua soya Scientist Dr. Meenakshi Malikin kun na tok tu ta information technology poi mo zia soin aman trong kai dan che sang sang zir tirna ape bok anem Samogla Siksa Long Kai District Noya Kum Sang Ne Som Ni Pathumara Sang Ne Som Ni Pali Academic Session Atana Elementary Education Wezerlaina Pangtetan Free Textbook Sem Chuatan Anim Samogla Siksa Chong Kum Tina Lo Ti Chin Angin Kum Academic Session Tharpoli Long Kai District Elementary School Sang Sanga Ninga Ni Trang Kan Free Textbook Sem Chuatan Nimi Rural Elementary Trang Higher Secondary School Ten Hena Sports Goods Sem Chuak Hal Bok Anim Athona Elementary School Zirlai Ten Hena Zirlai Bu Sem Chua to Ripuis Lerton Pu Additional DPC Samagra Siksa Long Kai District Na Valiam Anim Samagra Siksa Noi Long Kai District Cluster Som Pakwa Chenania and Cluster Free Textbook Less Sports Goods Sem He Cluster Enco to CRCC Ten and Sem Chuaka Emirualian First Aid Kits Bok and Sem Chuak Hal Bok Anim Tundin Muna Samagra Siksa Long Kai Enco Noi Hian Primary schools ni som ni pali middle schools som nga panga high school som ni pakwale higher secondary school panga umek ani
Inter District Junior Boys Under 17 Football Champion Telong Puina Hunman ani Tolaining a Mizoram Inter District Junior Boys Under 17 Football Tournament sang ni som ni Patum Kolasi Pakel Zota ka champion team Longka District player Telong Puina Hun ele District Conference Ola man ani e hun ni pu vizir sang CM ele District Jong Kholia ni na man pui pu vizir sang CM chuan ele District Jong Football Academy kan dina train hlotina dum tak tak kan mu chhoze helom om tak zeta player te pe na le thorim na ba ka Puar vanal pe ka kosle thop ui de thonem ngai na le impact na wanga Mizoram champion kan ne tai helom tak zeta ni ati Kolian chuan tun chuma hlot na dum tak kan nei tai helom tak zeta tuni kan bul tran na cheu ngai la malam huna ai ai hlot na dum zo Mizoram mai ne lo India ram mai po ne lo ram pon thleng point hlot na changzel thei turin in bo sai sa hong u ti tak zet le tum lu na nen thei tok chho chin ta nian LDC Sarkar Sports Department ta chukanin honga kan thei chin chinam halak pui chu hi kanin huamani ati bok Ehuni pusi rang chianga EMSOS Department LDC chuang kai roin LDC Sports Department malanga le lotin na rang ta tar langa LDF ayo LDSC ayo le Central Wele ayo te tongin lom te soina le fuina thu ngai tha kania players le coaching staff tan hena hen lom puina tu ziak hlan cheu an ne bok Ehuni pulal du zuala ASYO SOS Department LDC chuan lom te soina ina khar ane Medical reports Christian Hospital atung karchung kan OPD in tirzong song mi somriat pangan ya damlo mi som pasari omin hengzinga parukina pangan ni damdoina tanga chotir mi parukan ya emergency Christian Hospital pantu mi som palian ombok laboratory test front tiza samsari patum x-ray tiza mi som parukla ECG enzad mi pasari anoma mi pangan na vaccine an pebok tung karchung Christian Hospital ana piang le mi thianom lawa chachin bo selai thingin kapin bok patni an nei ani LCMC and Hospital atung karchung kan OPD in tir zong song mi zan hi som ko pat ni an nia damla wait mi som li paru komin heng zinga som pat hi na pangan nia result case tum som nga pat ni na yen tung karchung kan emergency hospital pantu mi som thum palian ambok laboratory test front te za zan hi som riat pasari ultrasound en za mi som riat pali x-ray te za mi som sari pakwa ECG en za mi som ne nama endoscopy te za som paria thain te za mi som thum panga amin mi som paru ken physiotherapy an te bok tung kar chung LCMC and hospital operation tum som panga ne ni in zai pui tum ko le zai te na tum lu kan ne ya ni panga ne na vaccine pe kan ne ya na ping paru komin mi thi pat ni an ne ya chanchin bo sai lai thing ka bin ru kan nei lo ani POL reports Mizofet filling station na petrol mesi liter ka chen som ko pasari la pe som sari pasari ni in tung kar chung liter sing ni sang ni lo thang tharan na ya freezer pek chua anem petrol XP liter ka chen za pali la pe som thum panga ni in tung kar chung lo thang tharan nei lawa freezer pek chua anem diesel HSD liter ka chen som riat pali la pe sa pathum ni in tung kar chung liter sing ni sang riat lo thang tharan na ya freezer pek chua anem Marvel filling station na petrol mes liter ka chen som ko pasari la pe som sari parukania tung kar chungin lo theng tharan nei lawa liter sang ni ral chuan in freezer pek chua ani diesel HSD hi liter ka chen som riat pali la pe sa pangan in tung kar chung lo theng tharan nei lawa liter sing ka sang ni za thum ral chuan in freezer pek chua ani LPG report MS Kum Gas Agency tung kar chung in MS Kum Gas Agency irong bolna gas bur sang ka zuruk som ri paruk lo thengin commercial gas bur som ni pali lo theng tharom bok chanchin bo sai lai thengin irong bolna gas college venga sem mek ni in lo theng le tura be sei po college venga sem chon som tur ani yang tundin huna irong bolna gas bur ka chen sang ka som ni som ruk panga ania commercial gas bur ka chen sang he zanga som ruk ani khati zong khatung kar chung along tla je sika the tlang sa zwa kan the ho the ta chu ani a